čestitam svim mojim kolegama koji su uspjeli iskoristiti to vrijeme da naprave pjesama i albuma, svakim čas. Ja to nisam mogao, nisam opet bio ni onako baš neki skroz depresivni, što ništa nije mogao napisati. Uspio sam napisati 2 recimo ili 3 onako kompletne pjesme sa stihovima i sa glazbom, s kojima sam vrlo bio i zadovoljan, i uspio sam napisati hrpu onako komadića o pjesama koje još uvijek zapravo sad ih tek spajam i slažem i gledam da li od njih mogu napraviti pjesmu. I sa svojim instrumentalnim bendom Nine of Three sam radio instrumentalnu glazbu, što mi je nekako možda bilo čak i najlakše, u smislu najlakše sam se mogao dovesti u stanje da radim instrumentalnu glazbu. Stihovi su mi teže išli u ovo pandemijsko nekako vrijeme. Ja, a i moji kolege, nadam se, koji pišu, ja sam zaista, to vrijeme sam preživljavao od svojih tantijema, pa tako hvala Zampu i HDS-u koji to vrlo vrijedno skupljaju i vrijedno nam isplaćuju. Ali evo, volio bi da se napisao recimo više. Prije svega ja sam stara malo škola. Ja sam kao klinac volio sam imati u ruci, dakle ili ploču ili kazetu. Mislim da je taj nedostatak fizičkog u smislu nosača zvuka je mali hendikep po mom mišljenju, i nekako ovo digitalno naravno da je velika prednost u toj dostupnosti. Tako je lako dostupno uzeti telefon i imati ovoga. To istovremeno zapravo i ja mislim prokletstvo. Odnosno ta dostupnost nas čini nekako, ja mislim, i nekako manje važnima. Manje, neću reći manje vrijednima, ali manje važnima sigurno. Za ovo si morao ipak nekakav napor, treba si skupiti neke novce, mamu i tatu nažicat nešto, otići u grad, u Jugotonov tada, dućanu Bogovićoj, kupiti tu ploču, mirisati ju, onda tek izgledaš. Nekako činilo mi se da je cijeli taj ritual je bio nekako onako davao je važnost ovoga svemu. Digitalno doba, kažem, dostupnost je strašno zapravo važna i danas je to jednostavno otišlo u širinu, lijevo i desno. Ali mi se čini da se ovaj dio nekako važnosti i vrijednosti da se malo onako suzio. Ja sam više volio recimo staro doba, ali ok, prilagodio sam se novom i naravno vidim i svoje sinove i klince da su, one vole tu brzu dostupnost, sve tu, ajmo, što ima velim svojih velikih prednosti, ali ima i tih nedostataka. Za ovaj svijet boli me, ja imam svoj, bolji je za ovaj svijet. Jako puno se svira sada. Ja se naravno bavim i ovim izvedbenim dijelom ove glazbene umjetnosti i imam jako puno datuma za sviranje, dakle stalno se nekamo putuje, nekamo se svira i vidim da i mojim kolegama isto tako. Mi naravno uživamo jako u tome, to mi volimo i u tome smo dobri. Bojim se samo da nekako je prejako to sad došlo onako na staro, bojim se samo da ne bude nekakvo ili zagušenje ili nećemo coprat, naravno. Neće biti toga. Kažu da sam čudan, to nije loša stvar. Sigurno je da se u ove 2 godine, da su se neke stvari u glazbi promijenile. Nije sasvim isto. Ne može ni biti sasvim isto nakon 2 godine ili 1,5 tišine u smislu izvedbi, koncerata i tako dalje. Mi smo, ako hoćete, tehnički smo propustili recimo 2 generacije nekih klinaca
koji možda nisu otišli na svoj prvi koncert kad su trebali sa 16-17 godina, nego su umjesto toga su dakle digitalno to gledali na YouTube-u, doživljavali. Možda im se to više recimo i sviđa, možda im se sad više ne da otići na koncert. Šta ću kad imam to tu? Nekako mi se čini da smo neke stvari smo sigurno propustili, neki su možda bendovi ili pjevači zastali sa radom, neki sporije kreću, neki su možda i odustali, neki novi su se pojavili. Dakle, neka preslagivanja su se sigurno dogodila unutar tih godinu i pol ili dvije, ali ćemo za godinu ili dvije zapravo tek vidjeti šta od tog zapravo vrijedi, šta od tog preživljava, šta je bio samo bljesak, šta je neka uzlazna baš putanja nekog od kolega. Ali tek ćemo to vidjeti. Za ovaj svijet, za ovaj svijet, za ovaj svijet, za ovaj svijet. Boli me, a ja imam svoj. Boli je za ovaj svijet. Briga me sve dok se moj vrti sporije. Moj svijet boli je. Moj svijet boli je. Moj svijet boli je. Oprosti što me nema dok ležiš kraj mog tijela. Oprosti, bit ću bolji, od sad pamtim svaki dodir. Razbi tu tišinu i pusti neka svira. Vidim tvoja krila, vidim tugu, a znam i krivca. Neka zvona zvone nekom drugom pored nje, na vječnu joj ljubav priseže. Kad mu srce slome, čovjek ruke podiže, on moli se ili predaje. Neka zvona zvone, bolje da se ne čuje, da zauvijek njen ja ostajem. Kad mu srce slome, čovjek zbroji poraze i dođe mu da odustane. Hvala ti za ljubav i hvala ti za sreću. Nisam bio